Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Zengshri bo tura bei pui thak nan vo in khan district sang-sanga Zengshri dan na pek chhuah le ani tun thla ni som paroka Aizawl municipal in khanna nei tura candidate tur mi somruk paruk te chin chiana vo in khan state election commission chuan a pe chhuak ram chunga covid-19 hrivei enkol dam chu za zela somko pasari point bial panga akai to voin rezesa baro relin khom chu opposition member 10 farm laws pai chungchang soiho an phuta wangin rural mumal thelovin voina tan ti top ani Zengshri bo tura bei pui thak nan voin khan district sang-sanga Zengshri dan na pek chhuale ani a intensified pulse polio immunization program sangni somni pakhat hi serchip a chuan new serchip health sub center ani a DC pu Kumar Abhishekan man puya district chung khotina but siam ni in but samsari pathuma tuk in atang khan pek tranani a asha te aganwadi workers tele health department thoktu te tang hovin adong tur naw pangten kim taka andon ngei nan ro manna siamani thu soyani a buata la velo te po an ina kalchilin pek vek tura ro manna siamani thu soibok Kolasip a chuan Chief Medical Officer's Office Kolasip District ro manna in Kolasip District naw pang kumnga hnoilam sangriat zasari somruk pariat te hna Zengshri dan hei pek tum ani a hemi ti hlo tling tur hian mun sang-sanga thoktu te insem darin but za pasari siam atangin shridan nahi pek chu ani a dia kona transit but siam bok ni in district hospital atang te point pek chu bok ani Kolasip district chunga hian kalpo harsa deu big na khuwa panga omin heng khuwa hi shridana petur hian naktu khian thoktu te ankal dona hemi baka hian atul dana zirin shridan na hi home visit anga kalpui ni don bok ani mamita chuan tuk ina tang khan mami district chunga khosang sanga Zengshri na pek be pui thak ni in no pangkum nga hmoi lamte chu Zengshri na hi pek ni in buchang sanga health worker aganwadi worker le asha ten an pe up naktu ka hian pe kimlote anompal thuwa thoktu te hian home visit an nei ngal bokang voin khan Mizoram Legislative Assembly Speaker Pulalrin lena sailo hovin Deputy Speaker Pulalrin oma Chief Secretary Pulalrin moi chongole sarkar official poimo dangten tun thani somni pathuma nei trantur assembly session chungchang an clear hova shipui laka himna tur ruah manna an clear ho Speaker Pulalrin lena sailo chuan budget nei tura MLA Waltele official zongzong te Shrileng COVID-19 laka an him theina turin ruah manna siam angai thu soya he session poimo taklo om tura himle tlong taka ro relani theinan Chief Secretary hovin akai noi department ho tulu te ko khom ani thu soyani void meeting a hian shipui laka himnan standard operating procedure duan dan turte Assembly Hall sunga MLA te thut munrem dan turte session tel tur zongzong COVID-19 test pal tlang tir ani don MT tele tul dangte anrel ani tun kha ni som paruka Aizawl municipal in khanna nei tura candidate tur mi somruk paruk te chin chiana voin khan state election commission chona pe chuaka MC in khana ta na candidate te himi pa somli paruk le mechia somni anni a mechia somni te mechetana ward how big paruka candidate te anni candidate te chin chena tan hian Indian National Congress sukut pha BJP Lotus MNF RC le ZPM te ni zungzam omtel ani don ani MC in khana nei tura hian MNF ZPM le Congress chuan ward omzongzong som pakwan chu kim veka BJP chuan ward kwa an chu don ani MC in khana tura hian vote dai mi pa noi khat sang khat zaruk somsari panga omin mechia noi khat sing khat sang sari za somko panga avain vote nei hi mi noi ni sing khat sangriat zariat somsari an om ani EVM mangin tun thani somparuk jingdar sari atanga tlai darli thleng vote thak ani dona in khan that ngai om chuan atuk ni som pasre vote thak thatani anga ni som paret a vote ta te chiar ani ang Zoram People's Movement ZPM chuan MNF sarkar chu Aizawl Municipal Corporation sum en kolna konga hlo chama apu hemi chungchang hen Aizawl press club a thu thar la khom te the common ZPM General Secretary Puzaudin Sanga chuan MNF MC sarkar masaber kumsang ni som paruk som pasaria ama ain electricity bill chu za somruk paruk point pakhat panga apun chonghal thwa soya kumsang ni som panga som paruka electric bill chu cheng noi som singni sangruk zanhi som paliani line kum sangni som paruk som pasaria chuan electric bill chu cheng noi som pasari singthum sangriat zathum som pathum ani thwa soi MC chuan internet atan masona taktak khen silovin cheng noi som ko pani singthum sang ko zali somli pariat
man thua soya stationary atana ansum man po sangni som pruk som pasire AMC sarkarna MNF financiam vele za pakhatin asang chhonghal ti soim kum sangni som panga som proka cheng noi som police hingruk sangsari zasari somthum pasari manani line kum sangni som pruk som pasari chuan cheng noi somni pakwa singa sangni zangale cheng khat ani thua soya zinvei van atan cheng noi za som panga singthum sangthum somthum pasari lai an man thu soin mi puisum ren lo nana stak nia an hriat thua soibok MC summan dan chu public authority CAG kuta da ngal angai thu ZPM general secretary chuan soin heng MC kalphung le na tho dan zir chian hian MNF chu MC sarkar tlaka an ngai tolo thua soya Congress MC po belchian chuan MNF AMC ang thawani awangin kalphung muma le omzanei an nei chuan lo awangin sarkarna an kutapek tlaka an ngai lo thu soibok Lai Autonomous District Council thar session masaber vein khan ne ani a deputy chairman atan MNF member pu BN thangpuya chu tu omlova thlantlin ani chief executive member pu mangmunga chinza chuan pu BN thangpuya chu thil thadu ti takseta na thok chi ani thu sein eptulam ten rorelai te thiam taka he mun ruak lu khat tur kian thiama chu tu anom lo chu thil lomom takani thu soya ram rong bon atan rin amna le dikna chu ngai poimo masak ber turani ati voinseson a hian lungpher south bill to MDC congress member pusilal mon thanga chuan deputy chairman thar chu du sakna a hlana deputy chairman thar pu BN thangpuya chuan LADC rorel na a chanvo poimo tak mai akowa nga ani chu lom omati rualin ama fin chu thin turin member te soma hemi nu hian session hitiam chin omlovati tom ne in deputy chairman thar hian voin vekhan office alu angal ani New Delhi Chamek Tourism Minister Purobat Romoi Roy te chon Aizawl Convention Center Sagnatur cheng nuai sangli zare somko pokwa chu ti felani thua soya North East State Tezing Amasaber Turin Assistance to Central Agency Scheme noya Aizawl Convention Center Sagnatur approval minute le administrative approval to Tourism Ministry chon along hlana ninga chungin sumpo first installment ti chomman anin rin thuwa no shildina soyani Voin Vekhan Sports Minister chon Union Sports Minister pu Kiran Rijiju muim sports le thalai tama sona tur tam tak an soiduna Union Minister hian Mizoram Minister som angin scholarship side an venga football AstroTurf ground sakzo tharchu ama ngein honarem tia Minister hian sports secretary pu Ravi Mittal po komin tata trusten sum mamozat an nei dailo wangin Zoram high altitude training center rotna ommek chu akalzel lei thailo thu shrilim cheng noi sangkha zanga tal tho ve turin ngena Union Secretary chuan tata trust lamin cheng noi sangkha zanga an tho thei chuan NSD fana tanga sangson tur thu minister hi Shrilin Lengpui AstroTurf atana second installment po apek chu ngal tur tholo shil boka Aizawl Indoor Stadium sagna sangson an pekina dailo wanga ministerin sumadil bel po pekani tur thu alo shil ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ramchunga COVID-19 thive enkol dam chu za zela somko pasari point bial panga kai to darkar somni plikara chung khan thive sing khat sangthum zali le somni pathum enkol daman oma hemichung vakian shikait sangriat zaruk somnga panga mu chu tharani a heti hian ramchung shikai mu chu to zong chu vaibel chakhat noi sari singruk sangruk le zani somli panga tling to ani Union Health Ministry chon vain thlangin shrive enkol dam hi vaibel chakhat noi li singli sangriat le zali paruk anam to thu soya darkar somni pali kala chung vekin somko pali nan thi pui le a heti hian shri wanga thi noi khat singa sangli le zali somre paruk anam to a tuna hin shrive enkol mek noi khat singruk sangthum le zathum somnga pathum an om ani Voin Raja Sabha Rorelin khom chu opposition member 10 farm loss pai chungchang choi ho an phut awangin Rorel Mumal Thelovin voina tan ti top ani opposition member the house lai chu khomin lo nei tu te lung oilo na chungchang hi ana chu puya he ba ka hian dan thar hi house soi ho an phut bokani hemi mahen chairman M Venkaiah Naidu chu naktu ka he thili soi ho lo tiam to a lo nei tu te le sarkar e te voi tam tak anin beto bok ti soin president in house ma athu soya po asoi chok hialati a naktu ka house in khom tran nia president thu soi chungchanga lom thu soi na motion soi ho ani huna hethili an soi chho thei don thu asia tir bok ani Chanchinthar serti top nan tlang pui zengshi bo tura be pui thak nan vo in khan district sanga zengshi dan na pek chhuale ani tun thla ni som paruka Aizawl municipal in thana nei tura candidate tur mi somru paruk ta chin chiana vo in khan state election commission chona pe chuak ramsunga COVID-19 shrive en kol dam chu za zela somko pasari point bial panga kai to Voin Raja Sabha Rorelin khom chu opposition member 10 farm loss pai chungchang soi ho an phut awangin Rorel Mumal Thelovin voina tan ti top ani
chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani